Fisik yung si dulu pulut eh. Rajin ben kebangi fansi tuning reg lo. Lalu pancing yung lan. Ketengsi ini kapacini ponji lage. Ini tum kacing honai ex candidate laben Central Committee along alang di lamjai sarpu ake hai antung ti kathar alang di phan radang no kapacini pansi nini hen kan tuning reg lo lapen mapla pen kapsui pansi ni mali tum ham tuning reg lo. Pardon. Ini tumalang nangaci tongdun. Ini tumalang kopai kini ben nangaci tongdun dut tulang. Ini tum hamren sisi along presiden ake hai muniran teron alang isi tame rarang no kapacini fansi lili hen pen tuning regla. Maka dan beri galo nasi lingoi pori na. Uthok ini tuh malam nasi tongdun dotulang hamren CC committee along AGS muniram teng alang liphan pusi kamera kan lo kapacini pansi tuning regla. Oh itu. Uthok ini tuh malam kopai kini nasi tongdun dotulang hamren CC committee along Finance Secretary ake hai Satrak teng alang liphan pusi kamera teng lo kapacini pansi tuning regla. Aku putra putulan ini tumalong nangaci tongdun do tulang alang li ke youth wing along General Secretary ake hai Mithius inti alang li sitame rak ateng lo kacipaci ni fansi tuning regla mapla dan masak doi kela ingai tulang kodu tulang alang li langham lang sudo PS pen dongkam town committee area along Vice President ake hai Joshua Hanse alang li phan tu sitame rak theng lo kapacini fansi tuning regla. Alwi kapacini deng bang ke lapan lo lasino no bang ke kaprek deng le dam tunang President masih support people to